Ekakchikilari qashek, ekakchikilari qajotay. Chubuchiriqij oshi imosh, xepekik in pasamajaj rimolgriil kibi inaw. Rije, xkisipaj kantak chechiqeri chinyaqatik qa parulefri kakchikel cholchi. Nab xkisipaj junka ina oxchiqe parubiri rejkalem ritaqche. Rijuyu, chuqa riruwach ulef. Yarichuqa xkikut kanchiqawich rubeyal qatik juntiche. Entonces chinqatik junche k'ochin abierto nqatz'et rijul pejatien chi yajari jaqonch que rijul inqetaj rirpale riche que rijul entonces nqayapa cuenta chijanina num la jurch banqache entonces tien chinqaya qaba ulef nqayach qaba ulef se chinqetaj riche yajari xapoen parpale re anchi nchope larqala la xelache. Entonces, calesaj regayes chigre de ulef, chin kayak habel re con kaya tiken kere kamuk tak el ulef, kamukka kapashi revech la ulef sikin kakbahan tape bolo kofr banon o bolo bike kochpan. Calesaj regayes kach kohon romari retaman de que jantaj la gayes nukamsaj kalache entonces la rchelache kochinqa belesaj kohon. Bueno, jalak kof un kapit la ulef, teja. Chimanu ir sahri la digamos la roche porque que banok la yach kohor entonces kofun kaenche sinik garbari kajoyo pae chupan pero sinik en kapa kofun kayak entonces jalaus ven que la tiche patat que jael pael que la tiche y tiana utzil jamorchi la ayes chiman canta contaminar rica ruachelef hare keren atik junche isti chajir tak apeja macheta beshia kan sino que cochini chajir y tiach cariro mantenimiento caechero que chua kabir niata jur poda peja chinuts bena negri di che hare keri matiochi